Okay. 피임새는 맡았는 뚜리도 있어. Sangita 한개를 ngasi디 Sangita Joget la Larissa la Benaris Devika Wahidur Denny Sangna Yauroko Boinau Lemrembi cái nôm này xây ra cái nôm này thế này Lemrembi thuộc lạc lô cái nôm hai này cao rồi có em phát ra mà hiện lên là Vidyasar là Lanchen bala tí đi Rosni cái chắc ra thu nó lặng đâu mà tâm chấp ra lặng đâu nó cái đầm này mà tâm chấp ra nó lặng đâu nó cái đầm này mà chỉ đi am important rồi topic này tác thôi am important rồi bác sĩ học rồi đi à rồi Prince nói gì NDA vậy cái ra JEE vậy cái ra adum hàng đuôi lẹ nói school cái exam vậy cái ra moi cái ra adum hàng đuôi mình có so topic mà mình join video mà mình thay đó cái ba argument này chứ argument and polar form này argument yam important way report ni chatra mayam yam ngawna part ai ta ngaw de na bata khani gyan ta na bata khani answer khungum na bata khani ado ngasi sigi chapter jo bra lo shan du ngasi chapter number 5 sima ka yinai kan da exercise ani ne khoi hoji taw dri ja exercise akhoina taw gri ja ma khatang ni 5.1 khatang taw re ngarang bok ta ado 5.2 ga 5.3 ga wa le ba ado 5.2 jine ba maru oi ri je 5.3 is the class 10 da to gi ba quadratic equation ha ba du ne ba yare kwa aduna 5.3 da game da question ma hol loi ma la ni 5.2 di kitang concept sang ni aduni 5.2 gi ji tak tu ja argument ma ma susma le rosni ga chakra ge masing ang ji ba adagi kaino di mayam wali e boina wali adagi gano Avinash wali adagi kano maming lo hide rakte arms boina wali Avinash wali niresti kano gi niresh sorry niresti ka mars parsat bagi ma kan tamya ni akoi gi independence day gi aduna yawo pharak tare hare adagi no di Zakir lakrabo adagi Larissa lakraba Larissa lakra adagi Niras tiga ngasi Niras ude Niras tiga chakraba Niras to ngarang yung yaro have kanom di hay yung tong kani yara hours kaino ajo me Rosni la kan mi kun ma thui chu da mi ni pa ni tang kano wai je bu kamai te no Vidyasagar la Benaris lakra Vidyalakshmi la sai de Vidyalakshmi yung try Vidyalakshmi la Vidyasagar la Avinash lak tamale ko Avinash lak tre Avinash ka Niras ka lak tre na ngai yaw bani Avinash ka Niras ka dor jano ama yang kale lak pamale horoziar moi ngai boina minute ani dang kano tawsi wari masam leke oja makhlani leiba muna taw ko ngasi gi topic si muna taw bun kana ni ngasi topic si kaino yam important no topic na do nang any exam nang 12 lo raga 11 or gira 12 or ge any exam nang tham tam da army go gira ma gi bra kaino security kamin pi ya de ji kai ma whatsapp to ina kam
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯖꯀꯤꯔ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔ ꯖꯀꯤꯔꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯖꯀꯤꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯆꯞꯇꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯁꯣꯔꯤ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯛꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯁꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ टाइप 1 टाइप 2 अहानबो ओजा मखलजिना करम ओजानो हाय कांदा मॉड्यूलस ताको मतमदा मॉड्यूलस ऑफ सम नंबर मसिंगम की मसिंग x कोबो मसिंगम की मॉड्यूलस से करिगा माने हाय कांदा ओजाजुन ताक तुइजा ओ करिगुंबा यारे को करिगुंबा मनुंगदा लेबे x हायबा अंगांग जे करिगुंबा 0 दे पिक नेगेटिव नंबर अमो एम तारदी ममांगदा नेगेटिव थमोबा करिगुंबा x तुना नेगेटिव नंबर अमो एम तारदी 0 दे पिक अदो ओजा अमना नोई क्लास 10 दा तालकपदनी गोइन हाइजे क्लास 10 दा तालकपदा क्लास 10 दा मॉड्यूलस याउरमने अदो मॉड्यूलस नत्रगे एब्सोल्यूट वैल्यू हाइबलो अदो अतोप ओजा अमने करमनो हाय कांदा नते अदो टाइप 1 यो ओजा जिन ताक्तुइजे करिगुंबा x की वैल्यू दा 0 दा जाउ तारबा दुई तारी ममांग दा प्लस थमगा x थमबियो हाइबा यारे को नोई क्लास 10 तालकान टाइप 1 अदो टाइप 2 की ओजाजिना नोई क्लास 10 दा मॉड्यूलस तालक मतमदा कई तालक क्या कांदा मॉड्यूलस हाइजे असी डेफिनेशन जे हाना पीरने यारे को असी डेफिनेशन हाना पीरने दुगा एक्स्ट्रा अमा हापंगने टाइप 1 की ओजाजिदी सिरल ओरे मा ताकरे सिनी हाना ताखने टाइप 2 की ओजाजिदी करम खन की ओजानो हाय कांदा न मॉड्यूलस तालक मतमदा को सी ता डेफिनेशन ता मतुंग लाइक तो अब डेफिनेशन ता मतुंग एक्स्ट्रा अमा हापकने करी एक्स्ट्रा हापकने हाय कांदा करी एक्स्ट्रा हापकने हाय कांदा मॉड्यूलस हाइजे केमते नतेबा मॉड्यूलस न पीदुइजे पॉजिटिव नंबर अदुम पीने हाब नत्रा पॉजिटिव नंबर अदुम पीने हाब यारे को नेगेटिव नंबर हापचलु पॉजिटिव नंबर हापचलु अदुम पॉजिटिव नंबर पीगने हाब अदु मॉड्यूलस से केमते नतेबा अथाप ओनबने मॉड्यूलस से अथाप ओनब खुलाई का समाने बे डिस्टेंस ओनब खुलाई का समाने कदाय दगी 0 दैना कयम लापके हाबसे से मॉड्यूलस ऑफ से 5 हाइज मॉड्यूलस ऑफ 5 हाइज अथीम तनतेब नंगी नंबर लाइन दुदा को 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 मॉड्यूलस 5 हाई तारदी 5 से 0 दे क्या लाभ क्या बनी 5 से 0 दे क्या लाभ के 5 लाभ ट्रो अदुननी मॉड्यूलस ऑफ 5 से 5 ताने अब अदि मॉड्यूलस ऑफ -6 से क्या ताने मॉड्यूलस ऑफ -6 हाई तारदी -6 से 0 दे क्या लाभ क्या बनी -6 से 0 दे क्या लाभ क्या तारदी नंग सो माइनस रोम द ससै हाय बनी क्या लाभ के हंग बनी 6 अदुम लाभ तुले हमने अदुना 6 अदुम ताने अब अदुने मॉड्यूलस ऑफ -6 से 6 ताइजे अदुना मॉड्यूलस हाइजे केमतन तेब 0 दे क्या लाभ के हाबदुने अदुना अथाप ओन मतमदा अगोय कनो दैना इम्फाल दैना मोइरांग बुं क्या लाभ के हाय कांदा ए मोइरांग जि मखारोम द चली ने नंगना मोइरांग बुं क्या लाभ के हाय कांदा मोइरांग सॉरी इम्फाल दैना थौबाल बुं क्या लाभ के हाय कांदा थौबाल जि मखारोम द चली अदुना माइनस होइनी ओ किलोमीटर -40 लाभ के लापी गाना नंग हाय यारोय अथाप द नंग माइनस ओलप यादे डिस्टेंस वन मतम नंग माइनस हाप यादे प्लस अदु माइने अदुनेबा अदुना मॉड्यूलस हाइजा करिंग असिदै नंग खंजन दुइजे गरबा हाना खंगदब साद्र जाम बयाय को करिने नंग खंगदबा 0 द क्या लाभ के हाबने अदु ओजा मखलनी नि अहाम द सुमाय ताकपा मा दुग एक्सरसाइज क्वेश्चन होतपा मा मथंग ओजा दुना सुमाय एक्स्ट्रा मा सुगुम एक्स्ट्रा जु करी गवे हाइ बाइना इंट्यूशन यारे को इंट्यूशन योइको आइदि इंट्यूशन सेंस हमनेबा आइदि सिरा एक पिरम काना नंग मथंग नोंगाल काउनेबा टाइप 1 यो जान ताक नोंगाल काउने टाइप 2 की जाजन ताक जे गदरबा नंग असिदा अमने दुगा इंट्यूशन हम पिरम जे ए अथापनि जरो de क्याम लागे नंग ना पुनसि काउ मोय नंग उन फाउने ओ मॉड्यूलस हाइ सी वडे ओ गा नंग ओ गाना फाउ हाउ खंजाबा फाउने ओ सी गिनि ने दुदि ओ सी लोइ इट मेक्स सेंस अब नंग दा सेंस हम थोकबा सिरादि नंग सेंस थोइबा definition just definition it is just a definition adu siradi nang sense all oh adu gi way minus ka pai je minus way masing da plus ta halai je adu gi way de loi phang tro loi sense all to mari mathang lak tro mathang lak tro adu nei si je akoina
intuition haise intuition ama taamba hai tar extra am taamba adu no enda comment pirone noi class 10 gi modulus talakpa matam da ngang ne da modulus talakpa matam da type 1 gi je oza do noi talakpa oza do modulus talakpa oza do type 1 gi oza jira type 2 gi oza jira enda comment pirone yeng jine mayam lên Taiwan này có Taiwan Vida Lakshmi Taiwan Taiwan Sangita Taiwan ta thì pin rồi hay dân là cái nó qua xem của lối rồi Taiwan là sao chứ Taiwan lên trên bên đây class 10 cả rồi okay, that Prince the Mamale. What is type 2 to be active because he first thought he wanted the son. Divina type 1, the Benaris type 1. I think Vidasagar type 1. Jogesu type 1. I do the intuition. I guess I get I think hang di hide them ne what the was a ngang them ne because you know I have class 10 ki video tak plo igre class 10 ki loi tak plo igre class 9 ki khaga tam ni ado class 12 ki adagi NDA ki video de lising ani gi maya da suramani ai YouTube channel thaklai video me am je lising ani gi maya da suramani 2000 videos scam ya magi wang thaklai me am je ado da ko ai sugum wati wadem jam ta ngang them ne sugum ba idi ozama khalani leibo ai gira sira wadi buli gira ina si no gi class 11 gi sigi NDA gi sigi course de dei wati am ngang ro wati am ngang ne ai di wati am ngang mi ne ba ya ko wadi am live mi ne ba ka no di sangita hoy da gi ga no di larisa hoy di khangam gani aina moi sangita ga larisa ga di aina ka no da kurai do za ori kan da moi di aina ta am ne khang gani ai di wati am ngang ne wadi am live ne ba di aduna ado ai gi video lising ani tawgram ne ba je lising ani ga no sem gram ne ba adu de wati am ngang dam ne yong class 12 ki video me am de wati am ngang dam ne ado sida di ke sida dingang ning ye ko ino ka noi ju live te aure adagi ai ju smaina noi ge interaction to ga wari sana ga ta kuri na ko wari do leaning ye ba hamra ado aseng mai de wati ngang dam ne ko ado sida dingang ye ga su ga dra ado ne na ai ge channel gi maming je intuitive kan hai to intuition kan hai to ji ga ino ka aina sigi course sigi horak pa ju munna high gram ni ko khoya like tam ji ga ino mes kamai tam gani sigi playlist to da sigi playlist to da agi mako ki han bagi playlist sigi aina noi me am da zule khanga mani sigi playlist sigi class 11 ni playlist sigi NDA gi playlist ki han ba mako ta ju akhona mes kamai tam gani intuition na ji kaino nang mes class am da fam ta di kari right lai loi ta him ni ko loi high gram ni ko ai thijal laga ado intuition je am important hoiba intuition je na to je kaino ne ba intuition je kama hai ni kari ha be intuition je dugumba posak amne kari posak nai kanda intuition je skamai don enjang na thadi masu gumba gadra aide enjang do sa kanda kuina dum le hona masu do khutta ga su masu yam thaksan bai tare masu je kharen thaksan color kharen thaksan bai tare ado color khara thaksan ba na la na thaksan ma te ko chum na thak tu ni ko chum na hen na thaksan bai tare ado itari noi da kaungam da bai tare nang long lasting way bai tare idea do yare ko yare ko aduna intuition je am important hoy ba aduna nang ozam da aduna ngasi da gi noi khalo any ozam la like ta ko matam de head pichal kan da eta accept to gano yare ko head yes man way gano yes man khang na tro yes man ai ta di interview um da sang kan interview sang ya na ai ni nang candidate na khala ja interview loi nu pa du na khala ja ai no on da hai du ne na khoi thabak chi to tari nang tai bhajana pun ga dum nang foreman set ka dum ni adagi nang na sam ka dum ni nang na koi ka dum ni loi hai du ne ba adagi nang gi no fe to bu thado ka dum ni yare ko adagi nang yamna kano fashion to wi nang na sam ga do bhajana ka te formal wi ka khnu adumai na har ka da hoi ai toge adugo mi du yes man go ya adugo mi khara amna yes man na ta ba mi khara amna maramang ne ba
sar hoi sar na hai do apha suggestion di waram bay ado adugi maram haibi wai aina samje phajana kaktu formal loina kaktu je kai gino ga na ko adagi wahang hang bai tar heta easily mina ha pude heta accept do da adugum do yes men na te ba yare ko aide maram do apha bo em ta di ya ba aduga heta mi khara amdi thabak to interview manung na thabak to phangna bo honor di phangadi yare ne te yasan ba adu yes men ga ko aduna noi punsi da ju yes men woi gano yare ko ozana hai na pangin ba adagi pagda ta ba to ba yade maram hangadum ne heta noi hang de ba heta modulus da x ki value to na negative om tar di mamang da kai no minus na purina rai do hang de ba do maram do hang de ba aduna heta ozana tai like to yaure ne te accept to ya ya ba oh adu gi were oh si definition ne to sim babu yi ba adu ya de ha wani da noi kai do no ai kan da noi da thamoi da adu gi masu do ma phau tri ba ko oh ya ni nge na thamoi da phau tri ba oh si de adu gi ne ga na adu gum ba sense ma phau tri ba hai ba de intuition do phang tri ba intuition do phau tri ba nang oza do question hang ga dum ne adu kana da nang ne nang lai hai ba work tu ja phau work tu je adu na ta bi oza na hai ba do yes man oi ba pa ni la pa i la pa kha da pang pha pha ra ga pa i pha du dia yar ko yar ai what you want ngang re ngasi de kitang theng na ju tak si ko ai ka you know kan da ngasi topic se big topic ai ta re kitang chaw topic ne ado argument ngasi susma yaw ro ngasi bo oh yaw re argument hai je a khoi da yare hor je ai what thing ro ga akoi marui na argument hai je kaino tok tu nang da complex number ne khoi bus je complex number am lai tar de khoi kamai represent to ga ba hai gare nang argan plane natraga na kari go hai ba complex plane go ba plane da akoi ge gare complex number am je represent to hai gare yare ko complex number am je represent to hai ba adu ita di argan plane du nang ye khare kamai ye khare smai to sirana 1i sirana 2i sirana 3i sirana 4i sirana 5i yare ko sirana minus 1i minus 2i minus 3i minus 4i yare ko sirana 1 2 3 4 sirana minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 yare ko si mem lai gare ba ado season kari ko ge ba real axis ko ge ba season real ka you know sir lai number ngai je 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 real number nga ta ne ado real axis ko re ado y axis na khoi kai do gra ba y axis na imaginary axis ko we kari kino mangon da imaginary number I hai ba ngang ji yaw ri ba aduna imaginary axis ko we yare go sim like it ado any complex number am nang on pyramid say any complex number say nang the 5 plus say 5 plus 3i has 5 plus 3i have a complex number z equals to 5 plus 3i si ka mai taroga si gi argan plane natraga complex planes that represent tongni hai ta di oh man ai je 5 ahan bai the real part ri habdo ani su bajina imaginary part ni real part manga salo habne 5 bai jina do manga do swai ta ni 1 2 3 4 5 5 aduga 3i hai ta di 3 manga plus lai go aduna de plus 3i ka khat ke dum ne ado 3 minus lem ta ri makha kum da ga dum ni ko minus 3i sira ado plus lem ni plus 3i aduga sigi number sigi points ne ba nangi z ai je z equals to 5 plus 3i ado ka minor represent to bozu ai ba 5 comma 3 na represent to kai da to ne ba 5 comma 3 ji ka karam ka na to ne ba nangi real akoina class 10 na to ro di 5 comma 3 hai jo ne se points yare ko asi samana na yare ado hujik namo da hangi question ja complex number represent to was mine argan plane the represent to ko atopa mawong da di represent to ya version is there any other way to represent a complex number atopa si na taba argan plane the represent to was na taba atopa mawong da way the represent to the ya version ya iba karim kan da ya nang ningjang oba aina kano da ta khibdo kari trigonometry da pha ta khim ni ko unit circle da khibdo unit circle ta khre koi trigonometry da ningjong unit circle ai ta it is a circle with radius 1 web do radius na 1 web circle do koi kari ko ba unit circle oops okay see radius na 1 web circle do ne ado see circle ji ki x axis y axis loi lai gara cos is na this is x axis and this is sorry this is y axis lai gara ko adu da aina hai gi do aina hai bu ningjong any point am khalo observe any point p go any point am khalo adu da
ahan bai duna x coordinate na khoi ngang yu tamai ani sub duna y coordinate na ngang wi tamai ado ahan bagi x coordinate sa siradi sigi unit circle jidadi nang angle do olakpa matam sumaina theta ga na sa khidune bse angle theta semena yare ko radius na 1 oiba angle na theta yare ko sigi point je ado sigi point p hariba point sigi coordinate in terms of theta angle lom da hierarchy di nana kamai hai ba kana kana khang ningjang ge aham jana cos theta sin theta na yimne x value duna cos theta ni y value duna sin theta ni nang tawre sizu kari ko ge ba sizu kanu ne point p haiba point ja represent torok matam da angle sinner torok pane next any plane am da point am represent obje khoi mamang represent obje 5,3 sumai to jaram bane ba adu sira tawri khodo ujdi kari no se trigonometry da ina ta ki donga se tawri khodo ujdi kari no ai kanda nang si je kayam lapi do hana thi do ba o 1 lapi ai origin dagi o dagi yare ko origin dagi nang point p do kayam lapi do thi do ba 1 lapi adu ko mana positive x axis si x axis ni ko sa x axis da ani ni leje positive side ka so na negative side yare ko ado positive x axis ka ma angle kya semi do ne positive x axis ka angle kya semi do di theta ai aduna adumaina nang point number represent over matam da 5,3 na class 10 dagi represent or ko do aduna ta ba to pa mong da represent to ba ba kamaina cos theta kama sin theta na do ko ya x ahan ba 5 na ta ba do adu x value do cos theta sin theta ai di mong represent to ko do mana x kama y ha bani amana cos theta sin theta ai bani yare ko ai di mong ani ne ba sumaina represent to ju ya sumaina sine represent to ko jina kamai to ri ne ba x ta kayam satli sina ai je ai de point p da x kama y ai je point p manang na choose to bu je karam kan da choose to ge ma je x ta na kayam satli ha bu na x coordinate wa ni aduga y da na kayam ka khali ha bu na y coordinate wa ne yare ko adumaina to ba ma yare ko mathang khu to jina ka dor ba cos haira ga ma angle kayam sem x axis ka angle kayam sem mi do aduna x ahan ba value wa halani aduga ani subuduna sin theta na wela ga dumai tokne adu si ja sumaina represent tok buje khoi polar hai polar representation hai natra polar coordinates hai sirana ga doba sijina khoi gi cartesian coordinate system ni cartesian coordinates ka weba aduga sumaina theta ya holaga angle sinara ga tok bujina polar coordinate ka weba maming ni ko polar coordinate aduni complex number da jo adu dok tu ni polar coordinate ka mai to represent tong ni sine yare ko adu yengji hojiki to minus samana na class 10 da takib do nate jiki trigonometric function no chapter number 2 da takib do adu ko samana ta chapter number 3 takib do adu samana ta lak tuni se senang on the any circle am later se any circle am later yare ko circle jai circle jai okay circle chale se circle jai circle ja sine x coordinate ni yare ko sine y coordinate ni silera circle silera adu da hauji hangdu question je hangdu question je ko na sai di unit circle logi ko sire di unit circle lawra kum je lawra ju ai ko adu lawra kum je ai unit circle di radius 1 we gimne sire di radius 2 work pe ai 3 work pe unit circle na trap ni na adu ai radius se sira r ni lawra je my radius yare ko radius r na just represent over je yare ko r na just represent over je now see any point am pick up to re any point am p go point am pick up to re yare ko adu itardi nangi magi coordinate se kana hoine ado magi coordinate se kana hoine ai kanda x ki coordinate magi coordinate ai tardi ahan bada x ta kayam chatli dune ani subdana y ta kayam chatli dune nang thamdu je ado itardi sigi point p hari ba point je x ta kayam chatli ha ba je x ta kayam chatli ai tardi ma x ta singai chat ki draw seina sibuk sine ba sigi value je nang sira thamakadum ne adugo y ta kayam chatli ai tardi ma y ta kayam swaibung na draw sira sibuk sine ba sina sira thamak tu ne ai hani je gyan ta bro tai ko adu itardi sira ne sibuk kayam chatli je tu x ta kayam chatli je nang puthok na wona nang kai dong ne ha kanda nang triangle ama si origin o ni ko si jina center origin ji ga si point ji ga nang join tor je adugo sira perpendicular ma drop tor je thadara je si 90 degree wa re si angle jina koi theta ka ro do ne yar ko si jina radius ni op je radius ni ko circle ji ki adu itardi na hojik si ki triangle
right triangle OP se OP se OPQ ꯍꯥꯏꯔꯣ OPQ ꯍꯥꯏꯕ right triangle ꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ sin theta ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤꯅꯦ sin theta ꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ sin ꯗꯤ oppo by hypo oppo ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ PQ by hypo ꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ hypo ꯗꯤ kaya tarni hypo di OP oiduni ko hypo di OP no oiduni OP values di R diagram ni adu itari nangi PQ haiba ngang je kana taram ga kan R sin theta tarame are ko adu samana na cos theta jong butok si ko cos theta di ke do by adjacent by hypo ni adjacent di kya tarba OQ by hypo di R adai di nang na phangi je ke do ba nangi OQ haiba ngang je R cos theta na phangya hojik nang pot ani phange kari kari OQ haiba ngang ba phange OQ haiba ngang je karam ta na te ba nang na sai pam gi du ne ba sigi point P ja P haiba point ja x ta kam chat ke du ne x ta OQ cha khip na tro adu idari ma x ta kam chat ke ja OQ ne ba adu OQ gi value di nang kya phanga ba R cos theta adu na nang sa thamak tu ja oh akoi gi x coordinate type de fc sa na ju khangna ba do sigi ke dar ba R cos theta dare yare ko aduga sigi angang ke dawna na kanda ani so bajidi y coordinate y da kam sat ki habne sigi point p je y da kam sat ki de sibung ni ma sali je yare ko sibung ni sali je adu siraina sibuk ya sang bajidi nangna si ontho yen kanda samana na qp ge sang ba samana yi natrangana pq ge sang ba samana yi siga samana song ge sang bajidi y da kam ka habne adu pq ji kya r sin theta habne oh nangna idu je okay apoi ani so ba y coordinate to de r sin theta ne adun any point p ko ba manang polar coordinate kai ha ba aina ha ba polar coordinate ai tardi kari ne ba polar coordinate ai tardi na sai x y ne loram ba do adu mai lora roi ba kai dor ba angle ga radius ka na seasonal ne ba point number represent dor ko da adu do kana na p ga ka x to na r cos theta na p y coordinate to na r sin theta na p ba aduna ni nang unit circle gi dadi ai na yeb do radius na 1 oi bidadi ahan bai do r cos theta khatam oi dra kai noi kan r value do 1 oi gare ba aduna r cos theta ai do r mo to 1 oi tar di cos theta khatam da gare adu sin theta khatam oi dei je si jo ani so ba ji maram do khangena unit circle oi bai ne ba cos theta sin theta adu circle du gi radius to na 2 oi am tar di r mo to 2 tham ani 2 cos theta 2 sin theta tham ya gyanda brai na ni ja gyanda I ko adu si je polar coordinate ka wa aduna nong da hojil leja ba complex number ama je nang represent tor pa matam da makhal ani da two ways da yana ko two ways da represent over ya ba complex number ama two ways da represent over ya ba am the cartesian system da yana ko ai argan plane da sorry cartesian system ai da la ko argan plane da na complex plane da represent tor pa ma natra gana kai da represent tor pa ma nangi theta ai mana positive x axis ka si x axis ni ko positive x axis ka hauji ki point duna angle ke am semi haibaduga haidi theta haiba angle je sinarakpa amasung hauji ki nangi circle du ki radius na kayano ani do sinara ko je sinara ise theta ga r ga ni ko theta ga r ga ado si ni sinara ga represent over ju ai any point so ai the point am khan kya lo ne so ai point am khan ga nang higher ni oh si di radius to di 5 oi rakalaji radius na 5 aduga cos ara angle duna serin sibuk se angle je nang na angle do eta all ko angle je sira 60 oi tar di o cos 60 5 cos 60 aduga 5 r 5 sin 60 na smai thamane yarbas sumaina aduna mawong ni do all any point nang na point am locate over matam da argan plane sina juai na tragana sigi angle amasung radius isna ba habi polar coordinate sina juare aduna hojik sijina ka dorba argan plane gore sina polar coordinate gore polar system ai polar coordinate ado hojik ki polar coordinate sida khoina darkar leje kaina ba so argan plane na darkar leje kaino x ka y ga value ni to ai real part ka imaginary part ka aduga polar coordinate na polar system na hoi kari darkar lei ba angle ke am semi duga x axis ke angle ke am semi duga circle du ki radius na kaya no ani do khatang ni ado circle ki radius ya hoi kari ga kana hinga mi noi marakta
ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ r ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯀꯧꯋꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ rꯁꯦ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯦ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ z ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ z ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯍꯥꯡꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯄꯤꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ z ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯅ a ꯄ꯭ꯂꯁ i b ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯇꯥ b ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ b ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯤꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ p ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ z ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯠ zꯅ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯁꯦ ꯃꯣꯠ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯠ zꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ r ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ z ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ r ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯊꯦꯇꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ x ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯀ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯊꯦꯇꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯡꯒꯜꯅ ꯀꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯀꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯕꯤꯛ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯅꯤ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯀꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯦꯡꯒꯜ met by the complex number ꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ with the positive x axis ꯁꯤꯒꯤ positive x axis ꯁꯤꯒ complex numberꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯅꯁꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯄꯥꯖꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯇꯨꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯥꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯂꯥꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯊꯦꯇꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯨꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯠ ꯀꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯊꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ r ꯊꯣꯜꯂꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁꯀꯤꯗ ꯃꯣꯠ ꯀꯧꯔꯣ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯒꯤꯅ arg r ꯀꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯦꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯠ ꯑꯥꯔꯛ ꯐꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯣꯔ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯥꯔ ꯐꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯅꯪ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇ ꯀꯧꯖꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯀꯧꯖꯔꯣꯀꯣ ꯄꯣꯂꯥꯔ ꯐꯣꯝ ꯀꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯥꯔꯛ ꯐꯣꯝꯅ ꯀꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯠ ꯑꯥꯔꯛ ꯐꯣꯝ ꯀꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯠ ꯑꯥꯔꯛ ꯐꯣꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯣ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯣ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦꯕ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯒꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯀ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃꯛꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯔꯤ ꯑꯥꯔꯒꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯂꯥꯔ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣ sida hainingi kemta nate a complex number can be represented in two ways one is in the argand plane and the other is in the polar form or mot arc form anda haina ro noi gyan tabran ta haina ro yingje aina ko la la takre tana ko okay bida saga dara kaino di bida lakshmi di
Lakshmi tadrabo silera tara silera ado idadi hojik tok duja hojik tok duja hojik nangonda summarize tok toge ko ai na sai dai ngang myam da summarize tok toge complex number am je smile ambani a plus ib na di thami ko ado x plus kadorba iota b smai thama iota y thama su ai ko ai a b sina me uta x y sina si kai su kai de sina kari representation da argan plane da natraga complex plane da complex coordinate da argan coordinate da aduga z equals to mathang dar kamai represent do kani nang polar coordinate da kamai tor kani polar form natraga mod arc form da polar form da de kamai represent do kani ga x mo ta nang kana sin gerni nang point ama sumaina piram matam da point ama x y na piram matam da sina argan plane da ni ko sumai piram matam da polar da di kamai won gerge p har ga sirana r cos theta r sin theta no won geram ne yare ko adu ita x value je r cos theta ta re ai ne kano like sanai sume adu y value ne kya ta re no r sin theta ta gram ne aduna complex number ama argan plane da di x plus iota b y have ni adu polar form da di kamai ne x mo ta r cos theta plus iota r sin theta na thamane sigyan tar bu yong khutam je r cos theta ai x mo ta r cos theta y mo ta r sin theta yare ko sigyan tar ko si ka bu ya je si khanga di lo aduga hauji hangdu question ja polar sina polar gi ne ko polar form da ni adu polar form da di pot ni sange kari kari radius ka theta ga natra radius ka theta ga ai di mod ka arc ka sange adu mod is ne nang khanga ba mod is the radius to ni mod ti nang kamai dor bu thong ne akanda root over x square plus y square handai tala bu do mod ai tar di real aina abdo modulus positive boy value ma define dor kona do x square plus y square theta as di kana ho ne theta as kana ho ne akanda theta je sadorak si ko theta je kamai dor nang sador kane am tum theta je phangno nang to ni nang hojita hai gare x value ja r cos theta ga mane and y value je ka dor ba r sin theta ga mane yar ko x value je r cos theta ga mane kaino gi y value je r sin theta ga mane yar ko aduna nang theta gi value je ka mai dor bu thor kana kan da sei di x by r ne yare to x by r equals to cos theta and y by r yare aduga sin theta yare ko aduga nang gi theta je kana tar ne ab sei di theta je smai dor bu thog yare do aduna theta gi direct value je half the bit ko smai na cos theta are je ko cos theta ga yare theta gi value je khalo me yare theta gi value je question hola ga na gyan tar yare ko si gyan tar lo re aduga hoje mo hang du je hoje gano ma exercise ma sa ma example ma sa ma hola ga yeng ji ko da gyan tar ne ko aina complex number am pi re se write question je write the complex number z equals to 1 plus iota 1 in polar form natraga mod arc form mod polar form and mod arc form sama ko mod arc form natraga polar form so you are easy ko answer ka mai hot king the sini ko exam jam hangali je si ja smani wo abse adu dari yeng si sei di namo the pyramid z equals to 1 plus iota 1 pyramid bane sei di here nang hayare nang x value je 1 tare ka you know I can da koi complex number is x plus iota y have ne x value je 1 tare y value je kya tar ba 1 tare yare ko adu nang kari sina ni using nang gi polar coordinates polar coordinates na hai je kari no
polar coordinates na je kem tanate x value ja r cos theta ga mani x hai tar di noina r sin theta thamakani ko lali ko r cos theta thamakani cos na halo beta y equals to r sin theta si sinaraga yara ko si sinaraga si sinadringai mamang da si sinadringai mamang da r gi value je putho yare kai no hai kan da r ji di kana ne ba hoji sinadringai mamang da here r की वैल्यूज दिखना था ने r the radius the mod ने give the mod का सब माने अब तो mod is दिखना का root over x square plus y square का माने अब तो असी the root over 1 square plus 1 square सी the root over क्या था अब तो यार को root over 2 अदुना r radius तो root over 2 सांगले में यार को अदुगा नंगी का दौर बा हौजिक using polar coordinate ना साइज स्टेप तो polar coordinates polar coordinates is na ka dorba polar coordinates ai tar di x value je r cos theta y ki value je r sin theta ai bane si is na ka x di 1 ta gram ni sinjalo sira 1 equals to root 2 cos theta yare ko adu ko sira na ka dorba y ki value 1 ta gram ni 1 equals to r ki value 2 sin theta adai di na uji ha yare sira di सी cos theta की वैल्यू क्या था रे root 2 ने n यानी 1 by root 2 अरे को n sin theta की वैल्यू क्या था रे 1 by root 2 सिरे की नंग हाई यारे theta की वैल्यू कना हिंग हम सरा theta दा कना हब तार दी cos theta की वैल्यू 1 by 2 तानी sin theta की वैल्यू 1 by 2 तानी Yes, 45. Cos 45 is 1 by 2 tie. Sin 45 is 1 by 2. The theta की value is pi by 4 tie. यार को हौजी नंग 4 अनि फंगे करी करी r फंगे root 2 theta फंगे pi by 4. r theta का फंगे ना हौजी 4 नि से फंगे नंग लोय रे माना कई क्वेश्चन आइज के दौर पर नंग complex number दो polar form दो है अपने therefore नंग है last the required अखोइना नसाइदे पामिबा polar form जे कना तारबा polar form जे is z equals to अखोइ थंबदि सिगी फॉर्म द दुम थमदुनि x plus iota y अदो x की महुता नंग कई थमने बा नसाइ गिबदो r cos theta plus iota r I sin theta सी तार तो सिगी फॉर्म जने polar form आइजे अदो polar form द थम क्या तार r दी क्या तारबा root 2 cos theta अरे को cos सारे का theta दी क्या तारबा theta दी pi by 4 cos pi by 4 plus iota root 2 sin pi by 4 see here draw any complex number to select to any complex number long on the direction z equals to 1 plus iota 1 plus iota 1 hagira 5 plus iota 10 hagira anything having by direction na sumaina polar coordinate hai tar di radius amasung theta yaw form to radius na root 2 theta na pi by 4 45 asi yaw form da ithokpa polar form na traga mod r form da ithokpa ju hai ga draw no enta comment pina ne hai ga draw hai ga mayam understood hay ni ko comment da video ai di ai don so ngang mu tal le hay ni yara ko hay ni ana re zakir je yam kano we re zakir je yam nuai te ma gi khalu ra ga ai de mi me am de comment pi lo yare na ma de comment pi ve ya de whatsapp de comment pi ko jam nuai te update tok tho yara ko update tok tho du ga yani okay Helen ai complex number ta fuji abc ka sapa nahi na okay thank you Helen yara ko si yara ado hauzik noi ne yara hai wan ya da ma jang le ri
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ R puthokpasi irai lai ba radius puthokpadi irai lai hai ba thri kaino nang thu radius hai tar di mod tu ne ba hadi root over x ki value y ki value di tum khanga du ni nang complex number do once piram matam da tu ahan ba du ni x ki value du ni ani sub na y ki value na dum khanga du ni adu square karaga lawraga dum thangam me ba r ki value root 2 ne irai lai na r ki value di ahan mi step da nang puthongam me adu nang lu re je si ki steps ne ab to yare ko theta ki value je kamaina puthok tu no sine theta ki value puthok pa matam da yam section da ya de ba theta ki value puthok pa matam da you have to be very very careful yam section da ya de theta ki value manar kani adum lemrem bi adum manar kani sin lemrem na hang question je adum hang ba ya question ko to theta ki value ani ne ba to amana cos theta araga 1 by root 2 amana sin theta araga 1 by root 2 adu itar ju theta ki value di mabai ni bu ani mak se bu satisfy to bo theta ki value man khan ga dum ne yeng ji ko adu ni theta ki value ja khoi chamam na ba khar lai ri ba khoi da lai mer mi na hangi ba wang ju noi da hangam ba yai ba chamam na ri ba o sira cos theta sin theta ara ga puthor ka dum ni adu ma lai ra adu ga huji wang am hang ja si kana hai ngam si ki question ji da hot ki ba complex number si ja first quadrant da lai ga dra second quadrant da lai ga dra yade prince 10 theta na yade 10 theta no hot po za le ngani ko ado khudi mak ta yara oi dam ne yare ko 10 theta je hot po du ya do ita ju ma gi lan ba mafam lai ba duna lan mafam do ita ke ado 10 theta no hot po 10 inverse no holak tu ni ko 10 theta no holak tu ni ado lan ma tang yawi ata aduna thu re na aduna samme ne to hosan ba ju ya de ba heng exam da noi nd exam ama je oi gara noi exam oi da di adugumba aran ma pham do khadan khallaga moina question pirak tuije satra ya mun 10 theta sina hona re ba adu da lan ma tam joy ba lan ba point do question hang jal tu ne adu nang dum loy long kha long ya ko aduna you have to be very very careful yam careful oi dum ne 10 theta lo du soku de noi gyan ta bra prince na 10 theta ne re ja sre yong ba sle ja nan ti yong ne Seleje cos theta equals to 1 by root 2 natra sin theta equals to 1 by root 2 natra ado nang equation number 1 tholo sina equation number 2 tholo equation number 1 is the 2 ne yelu ne sin theta by cos theta la ni asom da di sin theta ki value di 1 by root 2 cos theta ki value di 1 by root 2 ado itar di sin theta by cos theta di tan theta equals to si mathang ka chama na ka thana ga 1 tare ado itar di nasai equation ani thom ba do yare ko equation ani thom ba do cos theta equals to 1 by root 2 hai ba ma sin theta equals to 1 by root 2 hai ba ma adu ama khathang da thoksal le ba do tan theta equals to 1 aduna prince na je si no hot ne na sam ni sin ya si no hot pa ju ya ba do lan ba matang yaw re ba si ki adu lan ba matang do leidanam ne ina asida ani tho hot pi je wena hot is sin theta cos theta adu si na ju hena phai ba sumai no hot pa na ju hena phai ba kari gino sira di tan theta is di amukta da combine do re ba do sin theta is di nang na manung do lei ba composition kari kari yauri du phang du ne ado sigi aram se lei ko 10 theta sinaro holak pje sirabudi sumani to theta gi value kana no puthoi tai nang puthonga me o 10 theta gi value de nang 45 hab 31 tai nang puthonga me ado pi by 4 tai do asi go ju ya do lan ma tang la kane ba du gi ko ado chi adum hol ju ya po ne ya matam sum gol le do lan ma tang ju la kari ado ko na ge ado sim lai ra ado akoi careful oi ga dum ne am careful oi je kari ga no ai kan da hauji question ma hang ge ne noi careful way bro ida braze howjik se kano gi balloon da puthoro ne sigi complex number ko ne sigi question de hoji complex number ja kana no z equals to 1 plus iota 1 sija sigi complex number je nang na argand plane natra cartesian plane da plot torok matam da first quadrant da laigadra second quadrant da laigadra third quadrant da laigadra or fourth quadrant like that kana ai ngam say complex number 1 plus iota 1 ai ja nang na argand plane da plot ro kom tam da adi real axis x na y na imaginary axis as the plot ro kom tam da first quadrant like that second quadrant like that third quadrant like fourth quadrant kana ai ngam
Okay, I'm a first signer. Rosni nang bu gyan taribo. Larissa di mi me am the first quarter hai je Larissa gyan ta bro lanchen ba zwangang ni Larissa lanchen ba mo yang atani ko gyan ta bro third quarter de leine hai je gyan ta bro first quarter de mo ne leine hai je gyan ta bro lanchen ba antai na ro lanchen ba ga kano ga kari no hai ngam bro maram hai ngam bro Larissa na je sume plus way bane nang han ba yang anga ni je ngo ba je anga ni je to sizu plus 1 ne sizu plus 1 ne x plus ni y plus ni aduna akoi kari hagi ba sumaina x axis da di anima plus y na abdo ado y second quadrant da ke dor ba minus plus y na hagi abdo third quadrant da di anima minus y na hagi abdo yare ko ado fourth quadrant da di plus minus y na hagi abdo yare ko asme Larissa na isume ado hauji am harake ne aduna sigi ado na geometrically nang na sira yang kan ju khang na sije first quadrant da leini ja akoi yeng ji ne sigi nang na akoi polar coordinate yang ta di polar coordinate nang na to ta di silaira polar coordinate di kamai to rani circle win loi se khraduni se circle win sat khraduni yare ko adu da circle ma yam je nang khandui je radius se kya ta ba khan gani root over 2 ta ba khan gani ba radius root over 2 oh sigi radius root over 2 sang hala je ba root over 2 se root over 2 sang radius kalani adu angle na kaya di ekadu ba angle di 45 di ekadu ne aina se ye je 45 ti ta drama le se hai di siraina si book 90 ne ba adu 45 by da di tangkai we gadum ne ba ni je khidang la le ko tangkai chap cha bi ekadu ba se to se sma ye ekadu ba root over 2 sang radius na sina 45 bo le pi by 4 aduna sira lai riba complex number si ja karamba complex number nang na sai complex number de polar form de represent do pone gyan ta le ko polar form de ga mai represent do ge do si are aduga ma je first quadrant de le do na dum ya ni to 45 le ga to first quadrant da je khoi si first quadrant second quadrant to first quadrant da si ya le ko first quadrant da le to sim ya ni ko yam interesting way dra adu de hoji ai na ba do radius puthok padi irai lai ba root over x square plus y square ne adu bu theta puthok pa haidi theta di kana ne ba angle argument puthok pa ja yam lure ba kamai lure no yeng je haujaina no da wahang amang ya sumaina si wahang ja na nga jira ne ba hang ja aina ko ju question am pira gya si complex number je pi de samana ho chi ko hoji ki mai samana ho chi ko shirai di nang r puthong ame r di kya tar ni root over shirai di nang phangi je x ki value je -1 tare y ki value je -1 tare adu da r ki value je x square di -1 square ni -1 square plus y ki value di -1 square ni si je root over 2 tar ni adi -1 square di plus 1 ni -1 square di plus 1 ni abo 1 plus 1 di 2 root ki manung da 2 tare yare ko aduga nang sigi ke no je samana sinar ga na sai du mai na adi khena bani ni ko na sai du na plus we benefit minus work bani adu da di hoji yang tuija hoji yang tuija ke dor ba akoi r phang theta bu thok tu wale mod phang gare si jin mod ka wore ko theta bu thok tu wale theta bu thok ga tar nang kamai dong ni akoi using the polar coordinate sai tha bu tha ro using the polar coordinate polar coordinate siznaraga polar coordinate sizna sai to mai chap ma to ko polar coordinate ai tar ke dor ba nangi x equals to r cos theta y equals to r sin theta yare ko sini adu itar di x ki value di kya tha garba -1 equals to r ki value di kya tha garba r ki value di now is root 2 ta garam ne root 2 cos theta yare ko aduga y की value दी क्या था अर्बा sorry y की value -1 equals to किधर अर्बा 2
sorry root 2 sin theta adu itari nang cos theta ki value se kya ta raha hai cos theta ki value se minus 1 by root 2 sin theta की वैल्यू से क्या आता है sin theta की वैल्यू से minus 1 by root 2 अदु इतार theta की वैल्यू क्या आता है सिरदी खितंग लुखल अमनी नसाइदी 1 by root 2 ताबे 45 न तकलो हाई ngam बने हबा सिरदी minus आवरे बना करम एंगल theta की वैल्यू द करम एंगल हाई तारी सिदि लेमरे मिदि याम हाई बने को सुगम एंगल पुथोक फजदे theta की वैल्यू से करी हाफ तारदी cos theta की वैल्यू से minus 1 by root 2 तागनी sin theta की वैल्यू से minus 1 by root 2 तागनी कना यामी ना साइगी 45 तक हाई में 1 by root 2 निना सिरदी माइनस आवरे 5 pi by के जोगेस ना रे 5 pi by 4 आई को जोगेस ना जो ब्रिंग को जोगेस ना हम थुना करे 5 pi by 4 तो 5 pi by 4 आय अंगांग जकना नो नंग यिंग तारे यारे को लेमरे मिदि हाई ngam drop si ai lai kano khoi adum hot khadu di trigonometric function da cos ki karam angle da cos ki karam angle da 1 by root 2 da ge cos pi by 4 da ni nang khangram na tro cos pi by 4 da 1 by root 2 da gram ne ado khoi minus a hon ba pam bani minus a hon ba pam mi ko adu itali na hojik thi dui je kai thi du no ai kan da sira cos तक क्या आप जैसे cos pi plus pi by 4 जिंग जो cos pi plus pi by 4 cos pi plus pi by 4 जिंग जो cos pi सी आई तो जैसे cos pi plus theta जिंग जो सिसे क्या मानी नहीं ना ताकि ये trigonometric कनोदा trigonometric function chapter number 3 दा से minus cos theta का माने है कि नत्रो करी किनो से सी कई किनो आई का अंदा थर्ड क्वाड्रेंट ले ड्रॉ cos से सी pi plus सी pi है तार दी सी बुक चले अदो pi plus theta सम एंगल आपो है से तार थर्ड क्वाड्रेंट दी add sugar 2 coffee थर्ड क्वाड्रेंट दी cos के दो पर नेगेटिव तार बा अदु ननी cos अदो फॉर्मूला फाव हाई गिबदो इना cos pi plus theta की वैल्यू जे कई के सब माने बा minus cos theta का माने है बदो यारे को अदु सिनरागा के दरो बा सिजे cos लाइक जो गेसना है pi plus theta की मोto pi by कनो था मोबा pi by 4 था मोबा अदो सी क्या का माने ने बा cos pi by 4 का माने ने अदो इदारी cos pi by 4 दी क्या तार बा 1 by root 2 ममांगी minus का minus 1 by root 2 यारे को अदुगा सी मनुंग जी यंग तारदी pi plus pi by 4 जिनंग LCM लौरगा म लौरगा न हो तारदी 5 pi by 4 दाने अदन cos 5 by pi by 4 की वैल्यू जे minus 1 by root 2 ताए यारे को अदु नि जोगेस ना हारे जे 5 pi by 4 ना हारे जे ज्ञान दावरो से बा यारे को सी 5 pi by 4 दाने लुरक्ट्रा कितंग लुरक्ट्रा अदुगा थेटा की वैल्यू जे 5 pi by 4 दारे साइन दी साइन सब माने को साइन सब माने थर्ड साइन जे थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होय अदुना अदु -1 by root 2 ताराने असमायना थेटा गरे अदुना रेडियस पुथोक पसि नंगोन दum लाइन थोकने बा थेटा पुथोक पसि खितंग लुदुइसे अदो हौजे अमुक तोरजे अदो थेटा जे सिकरी को गेबा आर्गुमेंट अदो त काउ को लेबा आइ जो ngang वे दा नुइ दौना क्लास 12 कारी कांदा हंगे आइदि वांगजे am हंगै को कमाय करी गिनो थेटा वैल्यू आर्गुमेंट को याम कनो बा वियर्ड वे क्वेश्चन आई तार कईनो एंगल ना तुम हाई तार ना आर्गुमेंट को रे कईनो गा नोइ दस हंगरो सी वांगजे कईनो एंगल को तार ना आर्गुमेंट को रे कईनो गा याम हंगिया आको नोइना शांति जब याई खंग्र देंगोन दारो आर्गुमेंट को रे कईनो बमिंगजे अति complex number amna argument hai tar kem tan te complex number amna positive x axis angle kam semi du ne ba adu angle na dum theta na ayo to argument na maming ke tholai ke ino gyan thai ko adu na shanti jaro sima do khang de gon dum haro ai tak pi ge ado si lai ra hauji mung dog tu jina kai dog tu na ka anda
hojik si argument hai ba ngang je boy argument je capital R harga G sumai ni nei ko argument of complex number Z si ai nei क्या तारे therefore argument of Z ai ni ko se si complex number Z hai ba complex number z ki nang complex number do kana ai se pi ga to -1 iota hai ba complex number z ki argument je kya tare ba si pi ra ne oh 5 by 4 joges na pi ga argument phange ko hauji hang du question je yam important oi bu question ai ne important oi exam ha ga ko argument je function la nata ba hauji hang du question si khumgam madi yare nang khitang mayam da hela is mayam da top satra is argument of Z a function or not function nata ba kana hinga me sosmana o ye function ne function nai tar di kaina ge ba nang na value pisan ba value function gi definition ji ga ge ba la resa function gi definition je nang na value pisan ga na magi unique way ba value ngotang puthor ka dum ne pari da nang na pari da asa pot pi ba tam da pari na lai khatang ta ka dum ne pari da nang na sa pi ja ga da pari na like tak pudi hen ba to pa thabak to roi ba se pari da sa pizza matam da like tak ka tang do ni karigumba pari da sa pizza kan da kanarom na mo sa pizza kan da ko ai de like tak ka tang to wi dana atu pam ju to le ma ba kare ai ni nui je lying bi rama ba nar kan da lying bai asa pi kan da lying bai thabak su to tar ba ai function na te kai no ai kan da ai asa pot pi kan da thabak ani to ya aduna pot ama function ai dar di ama pisan ganda ama katang bithor ka dumne unique image like dumne for every element in the domain unique image like dumne loi function oi ha ko function oi de ayam loi function oi ha ko function oi de maram ha kyo function oi de से complex number में तलाओ let अखोई ना साइक खाना की आहान बे example दिखाना भी दो 1 plus मरम है क्यों 1 plus 1 आयोता आहान बे example दो तो सिरा आहान बे question दो होत की 1 plus 1 आयोता तो सी question दे आहान बे question 1 plus 1 आयोता ऐसे argument क्या तागी pi by 4 तागी ड्रो pi by 4 तागी ये argument क्या तागी बस रा pi by 4 हाल जमाना x axis के angle क्या हम सेम ना कान pi by 4 तागी बा अदुना सीधा हाइनिंग इज attempt ना ते बा argument of z complex number high bit argument of z नत्रगना z थंबै मुत अखोई complex number दम थमजन जारे को z से क्या ने बा 1 plus 1 iota कइनो रोशनी का कमेंट हम तो फिर किसी का यू नो रोशनी फंक्शन वगैरह वो रोइड्रो थारो रोशनी ना थारो जी कमेंट पिरो फंक्शन वगैरह वो रोइड्रा रोशनी का लंचन बगा हारो फंक्शन वगैरह वो रोइड्रा हारो आर्गुमेंट ऑफ z से arc z से फंक्शन वगैरह वो रोइड्रा हारो रोशनी हारो फंक्शन वगैरह वो रोइड्रो रोशनी सियांजे थो मनी सियांजे जो आया फुजन दे यार सियांजे जो argument of z1 plus कहीं थोक दी है जी कहीं ना ओ अब फंक्शन वगैरह वो डायरो याद रहो तो जी तो लंचन में कहीं ना जब आई ना फंक्शन वो इरोई ना हाई नो मैं आपने वो नहीं ना हाई रहा ना हाई लगे आई ना वो इरोई ने एग्जांपल बी दो रहे तो लंचन में ना कहीं ना वो फंक्शन वो नहीं है चला इतना फंक्शन वो इरोई मरम हाई क्या बा
lai sana maram pame maram ke how da we hot khare see complex number 1 plus 1 oh 1 plus 1 iota yare ko 1 plus 1 iota ja sigi argument kya ta gi ba pi by 4 da gi ai ai argument hai tar angle do mana x axis ka rosni ja hai gar mala idi ho vir ko okay 1 plus 1 iota oh 1 plus 1 iota sigi argument je ai di angle je pi by 4 ta gram ne hoji kaino na phajaba point ma hai gare limrem bida limrem ti gyan ta gare hai by 3 di no nangi complex number do si complex number je kai de lei ba radius na sai root 2 ta gibni ko radius na root 2 oiro sibu la phalo si root 2 la po adu ga angle do kya ne ba si 45 ne pi by 4 si points ne adu bu nang aina hai gi di nang si ja sergi si pi by 4 le ko adu ga mu sei sibuk la kan da kya tar ne ba se pi sat khare sei sibuk se pi ni ko se sei sibuk se pi ni sei sibu amuk lo kya tar ni twice pi yar ko pulam na twice pi ta gram ne ado nang na sigi points da gi amung mathang amuk chat kan da kya tar ya twice pi sala matung da asigi mafam complex number exact mafam je ta manga me nang highway thadi angle do sigi angle ja pi by 4 khathang na te ba pi by 4 plus twice pi ju ta re ba ganda bro ai angle do pi by 45 ta ju ma sigi complex number je le ne ba do nang na cycle la masal laga one cycle la masal ma tung da ju ko hai bi one cycle di 2 pi ni pi 4 da 2 pi option ta re adu mafam je ta roi draw adu ita di angle do nang pi by 4 plus 2 pi ju nang ya re sida na te mayam ya re angle do kyam sing ga ita di 1 plus 1 iota je kya ta ra ba sa pi by 4 plus every ke dor by every even multiples of pi 4 pi ju ya re mathang ya re aduna sida hining je kem ta na te ba sina hining je kem ta na te ba sira domain lai ra sira range lai ra 1 plus 1 iota lai ra minus 1 iota lai मैम lai gare se complex number z1 ton yer z5 ton yer मैम lai gare adu sigi complex number akhoi di atai di thijan de ko khangde aduna huji thauji thijaliba 1 plus 1 iota ai ba angang ji dike dor ba mana satli ja oops 4 pi by 4 do sala mami jam bai tare pi by 4 plus 2 pi do sala pi by 4 plus 4 pi do sala aduna one single input ni pisali je 1 plus 1 iota ai ba single input one input ta how many output ma image kya bithoki image me am bithore unique way dre this is called not unique way da go we say single input na many outputs aduna the elements in the domain there are element is ya magi unique output later ba unique image later ba aduna it is not a function ganda bro me am ta no aduna argument of z cha yam important we question ko function wem dre dan gyan tai da den ta mo haina recommend noi like ta di keno ta mo ne ba se like ta di sumaine in detail yor moi ba adu tak ta ba ya de ba kai noi kan da noi je we gara nd we gara extra dum hangya yarba noi school ki exam da si po se hangoi ko ado ke dor ba noi keno da di hang kane ba nd da di sire tang jale like ti yaw da ba kitang extra we ba tare si like da di sumai piram moi ba am ti na explain do solution mane ba ado et extra do hang jale ba noi nd da di kitang lutak to bo du ne hang je duna extra mak ti na ta ba ko kitang lukhat pai tare lukhat ba si idea sang da ya da si tang jale yare ko aduna ni ai tai function with the go adu argument of z sa function with bro with the right function with the age dom siare adu function with na ba hui kai dong ni sine hojang du wang je
function hoina ba kaidawni sine adu itar nang na pakhum do irai line khum yare argument object se function hoide function hoina bona da khoi kaidawna as 3 minute tara already sat khai go ai di exercise ani je loisan ye khalaga as loisan yamni ai loisan yamni function hoina ba kaidawni sine function hoina ba khoi kaidawni ai kanda nangi nangi theta gi value do nang restrict tok tare nang theta value do nang argument of arg object nang argument do kaya di pick adum ne ba pi dagi pick pa aduga minus pi dagi saukhat pa pi dai pick pa minus pi dai saukhat pi dar keno se 0 le ani sira 1 2 3 mathang chai kharni ko sa aduga sum laga pi book chalo aduga minus pi book chalo mark se leine mark se nang gi theta gi value do thammo sene hai me thadi mun yeng ko pi hai ta di sibung ni are ko adu 0 dagi sine angle 0 ni to positive x axis 0 ni 0 dai nang lak pa yab ji kadai bu lak pa yai ba sum lak pa la yab ji na kaya bu lag yai ba pi bu lak pa ya ne pi masa mak bu lak pa ya ne to aina sira mun yeng ko sira ani difference है तो pi ga मानव दिया less than equals to pi है अदो minus pi के दी मानव या देखो minus pi के दी मानव या दे अदो ने equal to आप ट्रेजे को मरम जो है के हम मरम है क्या अदो नंग 0 दगी वेरक पे याब एंगल 0 वे यारे 1 एंगल 45 एंगल 60 एंगल 90 एंगल dot लाख बदुन एंगल 120 एंगल 180 बो वे पे आई नंग pi बो अदुगा अदुना सिगी पॉजिटिव की केस नि तो 0 दैना pi बो की केस नि अदुना 0 दैना नेगेटिव चट पैजु लै नत्रा 0 दैना माइनस अदुन सी का बासी काउंटर क्लॉकवाइज ने पॉजिटिव चट पदि सोम चल वाइ गिब दोइना से प्लस ने गिब दो नेगेटिव चट पदि सुमाइना क्लॉकवाइज ता लाखने हाब दो एंगल दो सोम दोइ लानी को नंग एंगल दो लाख मतम दा सोम दोइ लाने अदु एंगल दो मान हाइजे नेगेटिव 0 दगी होरगा नेगेटिव पोइंग बो होयो बा नेगेटिव 45 हो नेगेटिव 45 स्वाइ तारनी नेगेटिव 45 वाइ तारि 90 की हाब हाब दो नेगेटिव 45 यारे को सुम लाख नेगेटिव 90 स्वाइ नेगेटिव 90 मैम लाख यारे अदुगा नंग सेबुक लाबा अदुगा सुम लाख मतम द सी माइनस पाइ ता दुनी को हाइदि नेगेटिव साइड लाख ना नसाइना सोम दे लाख नि सोम ब्लैक सिन प्लस पाइ ताइजे सोम दे लाख माइनस पाइ तारक्तुनी अदु माइनस पाइ योबदि यादे सिने सिनाइजे तो सिगी पार्ट सिनाइजे ग्यान ताइ को तो माइनस पाइ योबदि यादे करिगिनो हाइ का नंगना माइनस पाइ हेक योरु मतम द को माइनस पाइ हेक योरु मतम नंग कैदौने फुल फंक्शन वे रोइ दिने फंक्शन वे रोइ दिने अब करिगिनो फंक्शन वे रोइ दिजा एक्सप्लेनेशन खितंग ली केनो तौरे को फंक्शन वे रोइ दिजे करिगिनो हाइ कांदा नंग कॉम्प्लेक्स नंबर मैम लै रिबा complex number मैम लै रिबा एंड complex number हेता लौरो ने से argument of any complex number नंग लौबा मतम द को खरमदी के दरबा पाई गा माइनस पाई गा दा वैल्यू मानब खर लै रि complex number खरा खुदम ओइना हाइ कांदा argument नि इरक पाइ जे करिनो argument इरक पाइ जे argument दी एंगल नि sin द येंग पद एंगल दो sin गा cos का sin theta cos theta गा द येंग पनेबा अदो sin theta cos theta गा जे पाइ द मानब वैल्यू यावबने पाइ अमसुंग माइनस पाइ दा cos द दुमाइलो cos pi की वैल्यू का cos minus pi की वैल्यू का माने ये यारे को मानब मतंग यावरेबा अदुना argument of z से sometimes pi अमसुंग minus pi न तासलक पगी केस लै रखनेबा अदुदा मा फंक्शन होइबा यारोय फंक्शन होइरा रोइ दमने अदुदा आइदि अमा खतंग अनि थोखरेबा अदुना नंग pi बुक्ति यहोलमोबा पॉजिटिव दे लाख मतमदा अदु नेगेटिव तगी लाख मतमददी माइनस पाइ होलंगनो कहिनो का नंग माइनस पाइ यो कांदा पाइ गा माइनस पाइ गा लोन जनरगा सब मानबा कॉम्प्लेक्स नंबर अमना पाइ अमसु माइनस पाइ पिथोरपगी केस लै रे यारे को असि याम दि लुगरे ने ताइजे आम कनो हायर